E whakangungu ana tēnei uri o te waka o Tainui, mō te tehi o ana ki emu, nui roa atu o te ao Pūkōrero. Coming up short, I guess, has motivated us, but this week we focus on being physical and winning a lot of big moments, which will ultimately help us win the game, I guess, yeah. So. Ko tupaia te kāpene o te kapa Pūkōrero kura tuarua o Aotearoa o Mua. Kātahi, ka uru ia ki ngā reanga Pūkōrero mō Waikato i te tau e 2010 Maioha. Nāia nei e whakarite ana ia ki te tākaro I roto I te whiringatoa o te whakataitai Pūkōrero ngāio. Yeah, it has been awesome, just having their support and have a close-knit family here with the boys and that, so definitely helps on the weekends, I guess, too, yeah. Ko te mea matuara wātu, kia kite rātau, ko te hua a Māori nei. Me te mea no, me te whakarite I a rātau. Nge te wahe ua mā tātou ki te mai aua mahi I te timatanga, I te mea he nui ngā kaikiri o te ao rugby tauawa. E kapakapa ana te haki o te kīngitanga. E te ope taua e haka ana ki te whakamānawa I te whakapono o ngā kaitākaro o te kapa rangatira. Kātahi ka tae mai te tangata nei, Dave Rennie. Koe te tangata I tae mai ki roto I te kapa rangatira me te mea atu. Koe te tangata ki runga I o rātou poraka. Koe te nā rangatira, koa ia. So ka pātai mai tēnā pātai ki a rātou. Me te mea no, hea o rātou mōhiotanga ki tēnei takiwa o Waikato, o Tira, ki te kīngitanga. Yeah, there's always pressure. I think whenever you're in a Crusaders team, there's always pressure to perform, but we love it and we're ready for it. Ko revez reihana o ngai tahu, Ngāti Hine, ngā puhi me Ngāti Tūwhare toa, te tehi o ngā kaitākaro mo te kapa rangatira I moa o tana haerenga I tērā tau ki ngā whatu moana. I've been in the Chiefs outfit previewing the Crusaders and you just know what they're going to bring, so I'm sure they'll be doing the same thing this week. But like I said, yeah, we're getting ready as well. Ko ngō mātou mātāpono me ngō mātou kaupapa me ngō mātou whakapono te take ki au nei I ea ai tātou. He rite tonu mō te kapa rangatira. Karekau te tehi nui ake I tete. Rongo nui ake I tete. Ko rātou katoa he orite. Ko te whainga matua I a rātou ka kaue o rātou kaupapa ki reira. Me te whakapono ki o rātou kaiwhakahaere ki o rātou tangata. E rite tonu ki ngā mātāpono o te kīngitanga. I know their mindset. I know what they want to achieve with ball in hand and then on defence as well. So it has been nice sort of, in terms of preview, it's been nice knowing those things. But they're a different team to 2 years ago and yeah, we have to expect everything. Yeah. We have a lot of respect for their team, their record at home and their record in finals. So not a whole lot of talking shit. We're going to be more about our actions this weekend and I guess they'll feel that on Saturday. Kua oti atu paia, ana mahi whakangungu. Ko te tūmanako nui, ka mene tonu tana kapa I te mutunga o te tuki ngatahi me te kapa whatu moana o Waitaha ki o Tautahi. Maioha Panapa, ma Aukaha.